Turi kuri Kigali Pele Stadium arangiye umukino ubanza kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro wahuzaga ikipe ya APR FC na Police FC. Ikipe yashinzwe umutekano ya Police FC niyo yari yakiriye umukino ubanza warangiye ari igitego kimwe kuri kimwe. Ibitego byo mu minota ya nyuma ku minota 43 igitego cya penalty cyatsinzwe na Ruboneka Jean Bosco mu gihe ikipe ya Police yaje kwishyurwa na Chikuma Odiri ku mupira yateye n'umutwe ku minota wa 89. Ibitego navuga ngo amakipe yombi yarakeneye kugira ngo azajye mu mukino wo kwishyura n'ubundi atangira nko kuri zero, uretse ko ku ikipe ya Police FC yo izabisabwa byinshi n'ikipe yari yakiriye umukino ubanza, mu gihe ya Police FC yo kunganya ubusa ku busa byayifasha gukomeza, mu gihe Police izabasabwa byinshi birimo no gutsinda cyangwa kunganya hejuru y'igitego kimwe kuri kimwe, byakongera ku gitego kimwe kuri kimwe hakaba hakwitabazwa iminota y'inyongera ndetse na za penalty mu gihe bibaye ngombwa. Bivuze iki rero kuri uyu mukino? Ni umukino amakipe yombi yari yagiye gukina, birumvikana Police FC isa yamaze gukura amaso 100% ku gikombe cya shampiyona kiri hagati y'ikipe ya APR ndetse na Rayon Sport, mu gihe APR FC yo igipeza cyangwa se kiri kugenda ibara ibikombe byombi, igikombe cy'amahoro ndetse n'icya shampiyona. Ni ikipe ubona ko umutoza wayo Darikonovic yari yahisemo kubanza mu kibuga abakinnyi batandukanye atekereza ku mukino wa shampiyona afite mu mpera z'icyumweru APR FC izahuramo n'ikipe ya Etincelle, kuko nka Nigena Clement rumaze iminsi abanza hagati mu bwugarizi yari yahawe ikiruhuko abanza ku ntebe y'abasimbura, nako kandi byagenze no kuri Lamine Ba nawe yabanje hanze ku ntebe y'abasimbura. Denis Omedi nawe yari yongeye kubanza ku ntebe y'abasimbura, mu gihe Djibril Atara we atari mu bakinnyi bitabajwe kuri uyu mukino, ahubwo umutoza Darikonovic akaba yari yagaruye Victor Mbawumani rutayizamu mwiza wa shampiyona ishize, aranganyaga ibitego 15 na Ani Elija. Yagarutse kuri uyu mukino wa APR FC nyuma y'igihe yaravunitse. Ni nako kandi byagenze kuri Mugisha Gilbert ngiye guhabwa umwanya ubanza mu kibuga, uruhande rumwe urundi ruriho Hakimu Kiwanuka, mu gihe ubusatirizi bwari buyowe na Mamadusi. Inyuma yabo hari Ruboneka Bosco, Niyibizi Ramadan ndetse na Shimirimana Ismail Pichu, mu gihe ubwugarizi bw'ikipe ya APR bwarimo niyo mugabo Claude nka kapiteni wakina ku ruhande rw'ibumoso, hakaza Byiringiro Gilbert ukina ku ruhande rw'iburyo. Mutima mugarizi harimo Arius Swane ndetse na Nshimimana Inusu. Ni mu gihe mwizamu n'ubundi ko bimaze kumenyerwa muri imikino iheruka hafi ya yose hakina Ishimwe Pierre. Ni ikipe ya APR wabonaga uburyo yakinaga, ni n'ubundi birumvikana ni ya mikinire yayo isa n'isatira, ariko ugasanga imipira igera ku mukinnyi uri imbere kuri Mamadusi byari bigoranye bijyanye n'ubwugarizi ikipe ya Police FC yari yakinishije. Navuga ko David Chimezi ndetse na Ndizeye Samuel, Ishimwe Christian na Ashraf Mandela bashiye kumetiriza ubuzatirizi bw'ikipe ya APR muri iyo minota hafi igera kuri 80 mbere yuko ibona penalty kwikosa ryakozwe n'umunyezamu Onesime Rukundo waje no guhabwa ikarita y'umuhondo. Mu gihe ku ikipe ya Polisi abakinnyi barimo Byiringiro Rage watanze umupira wavuyemo igitego cyo kwishyura yagiye mu kibuga asimbuye, nkuko na Chikuma Odiri nawe yaragiye mu kibuga asimbuye. Ani Elija yahushije uburyo butandukanye bwashobora kuba bwahishije Polisi gufungura amazamu hakiri kare, ariko nabwo bikomeza kugorana. Ni umukino wavuga ku ruhande rw'ikipe ya Mashami nawe yakoze impinduka, ko abakinnyi barimo Hakizimana Muhajiri wa Bigirimana Abedi yari ku ntebe y'abasimbura, Muhajiri we nta wari uhari. Ubona ko na Polisi yari yakoze impinduka zitandukanye, ahubwo umwanya barimo ba Iradukunda Simeo babonye umwanya na Pacifique nabo bakinnye uyu munsi afatanya na Musangari hagati mu kibuga. Birasa naho Mashami Vincent hari abakinnyi yamaze gushyira ku ruhande atakibara. Nibyo nko mu bwugarizi ntabwo yari afite Nsabimana Eric Zidane wavunitse umwaka w'imikino wavuga ko wamaze no kurangira kubera imvune ikomeye aheruka kugira ku mukino wa Police FC. APR FC akaba yabonye igitego cya kabiri ku mupira wahinduwe na Tuisenga Arsene mbere yuko Polisi yishyura, ariko umunyamari Lamine Ba ananirwa kuwutsinda utera hejuru y'izamu, mu gihe kandi umunyamari yananiwe gusatira ku mupira Police FC yari izamukanye. Ibintu byashimishije umutoza Darikonovic, ari nawo waje kugira kuri Byiringiro Rage arahindura Chikuma Odiri ahita awutsindisha umutwe kimwe kuri kimwe. Wavuga ko iminota 90 itarimo byinshi byo kuvuga muri rusange iza kurangira gutyo. Umukino wo kwishyura uteganyijwe ku wa gatatu w'icyumweru gitaha, ikipe ya APR FC ari izakira Police FC kuri iki kibuga cya Kigali Pele Stadium. Kuri APR
urugendo rwo rurakomeje kuko ku cyumweru nk'uko nabigarutseho izakira Etincelle mu mukino wa shampiyona aho izaba isabwa gutsinda kugira ngo igumane umwanya wa mbere yatwaye ku munsi wa 23 wa shampiyona ubwo yatsindaga Bugesera. Irarusha Rayon Sport inota rimwe mu gihe hasigaye imikino 7 mu gihe icyo gihe Rayon Sport yo izaba yagiye kwa Muhazi United mu gihe nayo muri kimwe cya kabiri ifite umukino ya Mukura igomba guhatana yo muri iki gikombe cy'amahoro.